nonaha nibwo hasohotse itangazo rivuga ryanditswe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko yarangije kwitegura. Ubushize aribwo yari yavuze u Rwanda ngo rwari rwateye igihe M23 yanagagaho igisasu, u Burundi bwo buza kuvuga ko ari u Rwanda. Evariste Ndayishimiye atangaza avuga yuko bamugabyeho igitero, kandi ubwo nawe isaha n'isaha ashaka azirwanaho azagaba igitero ku Rwanda. Ubwo ngubwo byumvikane yuko ubu ngubu arangije gusohora itangazo ari kuvuga ati narangije kwitegura, kandi ikindi leta ya Congo turi bamwe, ibyo babikemuriye twabonye nuko leta zunze ubumwe na Amerika basohoye itangazo bavuga ko Congo ndetse n'u Burundi kuba bakishyira hamwe bose ari bamwe nta ribi. Ubu nonaha nibwo Evariste Ndayishimiye asohoye itangazo avuga yuko kuba agiye kwifatanya n'umukuru wa Congo ariwe Tshisekedi, ingabo bivuze ngo ingabo zigiye guhurira hamwe babashe kuba bakwataka u Rwanda. Ni Evariste Ndayishimiye yongeye agira ati ubushize nari nababwiye yuko nindangiza kwitegura njyewe isaha n'isaha nzagaba igitero ku Rwanda. Aka kanya rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko narangije kwitegura, kandi ikigiye kuba icyo ari cyo cyose ibyo nari nabaye mbibabwiye. Ngaho nguko rero dushoje iki kiganiro, reka dutegereze andi makuru ari kuvugwa buri kanya, buri kimwe kirajya gisohoka buri munota turajya tubabwira. Twibuke gukanda subscribe.